E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma ana Atamua. E iaile si tui fau lea ufa alau loa whaapitoa mai le mtanga luenga le soifua malo loinga e ngoa ole hexavalent vaccine. Malona taimi whaatulanga mō tuwinga masani o whanau a Samoa. O ta ua ele whaalau loa whaalau i tele mtanga luenga le soifua malo loina o le maila au tui fau lea o le hexavalent vaccine ua tuu whaatasi uma iai isi tui. Mai au ngai pui pui mai ai whanau i whaamai e pei o le ona, o le talevivini, o le polio, hemophilus, influenza type P, HIP, o le hepatitis B. Ua sui mai e le hexavalent ia tui ia o lo oiai nei o le pentavalent ma le polio. O ta ua ele whaamtalanga whalau i tele lea mai le mtanga luenga o le tui fau lea e whaaititi ai isi tui e mana o mia ele tamaititi. Ma whaingo fia i fo ili whaingo tui o whanau mo ainga ai o le whaaleleia ai a tili o le whaingo tui inga ia whaasopolia. O se tasi le polo ke ti fau al whaltupe atina e Asia e au fia ai ma po kalame whaalau loa i nuu. Mai sa whaapena la wana wha o atu i tua ai maise o le tu malo o komitia tinama i kalesia. Mai ua whetau i lava foi leo o mai o le nei whaalau i loa ma le pepesi o le wha mai o le tenki fiva. Ai o le tui lea pe on ta ua le whaamtalanga whaalaua i tele e le pui pui a mai eisa ta mai titi sia mo le tenki fiva. Vanga na ai le whaamalo si ai o sela o le tino o le tamaititi e te atu ai i whaamai e mawhai ona pui puia. Ai ua whetau i fo i whaalau i loa le tui fau lava lean i le vai aso talu ai ma le whaalau i loa whaale tausanga i le tāua o le whaasusu o le whanau i le tina mo le pui puia lava o whanau mai whaamai pipisi. Masanga whaamausali na i lava le nei whaamoemoe i le whaasopolia o Samoa i tuinga whaatulanga mo whanau i ta avale e an whaamealofa mai il malo Japani mo le tali atu i me tupu whaafosei ai o whaamai pepesi mo whaaftai ai el pulenga le soifua malo loina le malo o Japani o le UNICEF ma le Asian Development Bank i fesosoani mo le soifua manuia o Samoa. O to e tau fiai lea e wa onga le vai aso atua le nei ona pui puinga mai pepesi o siama o le tenki fiva. O siama ia whea vea ia namo ma moli mawina le so o ai o vai aso. O ngā lulu e whaatasi nu o ma ainga ai o le malo le mtanga ruenga le soifua malo loina. E ti neia no fuanga o whaapuna whanawai namu ai maise o no fuanga lanta i whalea onga. A o whaapitoa ngā ruenga i le whanaina o no fuanga o namu i whalea onga. Ai ua apa atua i nei le vaenga whaupu whai le whaas, whaatuatua i le atua Samoa o tasi le pui pui au whanau mtangata matua i to tonu o ainga po o lātou maota e le o atu i ai le whananamu o whaasolo i whalea onga. Ma fola fola ai el tai fono la ulia le mali e toa plata i vau i le whai ungo le vai asante anei. Ua ta pena le whaas e avatu fsosoani i tu malo uma e 5 sfultasio le tunu mo ahinga uma. I le pui pui a mai o namu. Au tau mai mo mai sa mo le tai aule nei o se tau mo whainga le nā o tāpe nai nai o loa ai mai se fo inisi o tūlanga e pui pui ai vai la au ma mea tō tino e ma whai ai ona fo ia ma whai titia le a fianga o ainga uma i to tonu i tū malo taitasi. Ma ua iai wha moe moe o nei o loa uma e tā ua ma o ngā mo le pui puia. Le nganga mal wha moe moe ina ia iai le tātou tutu whatasi, ma le tātou ngāru rue whatasi, ina ia pui pui Samoa malona soifua malo loina, a o tātou waafia, ina nei teimi le wha mai o tanki whiwa. Au se mai le whaafonga, i se whautuanga whaafo mai le fionga ai ono Dr. Alec Ekeromo le whaas, i le tāuolo sila fia o le wha mai. Le wha mai nei le maro tātou nuu. E mafua mai ona ua ua se namu tangata lea iai le vai rasi o le dengue fever. Aru le toi u nis tangata. Nono winga, e mawhaina ua le namu le tasi lea wa iai la le vai rasi lea. A whai ko se furu tangata e moe tono whale tasi. E mawhaina pasi uma lawa i tangata nei pa a whai e ua le namu lea tangata uma nei. Nono winga, e mawhaina pisi vave le wha ama i tono la ainga pa a whai e ua le namu seisi o lo iai le vai rasi. Ai fa spread out we stanga ko le ainga ia fa pena fo mal nu o mela le tau tam fa ia ia ta pe ia nam
Ta pe namu, ta pe mea lai breed a ia po tu fua ia namu. Ia o mea na taulanga wha mamata tu si o manga. Wai tele la tingi whango, tingi apa, tingi popo o lai kua o tako whale. O nai tu fua ina malisi la mea, o le la aula leo le whala, le ua mauti no nei. O nai lepai tongu vai. Le lau fia watunga, lau se eisi tu maro ia la au lea. Ma tau fo ilang tamu fai umata tu maro, e ave ese la au lea, ona lai lepai tongu vai le lai o lai tongu nam. Me mo la na fa akama ia me o lo o tu fuai nam. Ia melo no lua, e a foi, o le fanga atu, le ua amatale ngalwenga New York, ma le soifua malo loina, e fanga ia nam, ai le lava. E le lava vai la au le lava wa la fanga fale a onga ia ai le mfaino aku mai ainga te tasi o le mea lai ta ua lava la o tato community action le e tama whainga ta ofi le breeding po tu fuo nam ma isi la mea tama whailo la na ta ofi le aua le paite le namu le tangata o tele au namu ngei pe e paite fo ile le ta au ma le awaliu ta au ma le fiafi ai mfainga uso o steimi Ringa la tawanga faini ofu fo ile e kam fainga au wainga i u o le nam. Ai o le ala wa kufa fo ia fanga namu nei. E ma fainga fanga ai ia au vai. E fo nei au wainga nei u o e se nam. Ia malisi mea. O le wa ye to mosquito nexia tai namu. No winga la mo ia ile ainga tu tonu tai namu. O wainga i u e namu ia ile ainga. Ia prevention la na fo ile. Ia malesi la mea, a whaila e maual tamaititi i le fever. Wa vai atua tina o tina umala, wa wala kouloa lava, o te me mai ai te tamaititi. Te vai atua wale saol tamaititi. E le ngata le fever, wale fia ai, fa aswati. Ia te vai atua wale ngā yoel tamaititi, lo me tamaititi ngā, e taunga ave vave i whare mai. A wale whaing for mani vai la au tua, ave saol whare mai. E vai e for mai ma fua mai e napo, la me tauna whai, e fonge fo fa tauli le tamatiti le a fa ye ni si vai la au la ma na la inga fa ye mo la wesi me fa pena e fa tongel fa mai fa in wel la wesi na a tonga ave mo e a ye fo ma al tele la tong fitingal me le o le afo le vai rasi le pe a fo isi vai rasi pe le fu lu me fa pena o le panadol e in panadol ia ma lo rest me fa pena e fai ya marosi o tele ai marosi ai to la iti ai ma kwa maiti ngaina ma fai ya na mali liu pela o tato fa nau ia to lima le o mali liu o le fai ua ta oto ai nei le whaamsinonga whai tu malo i muli nuu le tangi whaasanga i le fionga lo au sola mal malo kene tisio malona fale tua ma se vaenga ona tau ainga i fale ula Talu molianga leo so tanga le FSS ya inga maulato tau ainga. I fale ula le masino Juni o le tau sanga taluailua o lua faa. O le tutangi o tau ainga lava o loa au mai fale ula ma Australia lea na mulo lato fale ma lato meto tino i le afi. Pe tai ona nafi le strofi tolu tasi o Julai. Le na mawane ai le fina ngalo le famsino talasa ato sa anga. Waia te ena le talo sa ngā le tua lo au. E whaale au ngā le tangi o na tau ainga whaasangatu ia teia. Mai ua whaatulanga i neil whaamsinonga o le fionga lo au maisi i le masino me lua olu ono i lumo le whaamsino talasa atoa sa anga. I le tulilo ino le mata upo le ainga lava lea. Na ulua i whai ai le tangi alo au i leo whaasanga i ona tau ainga lean whaatama ia a lato mea tō tino i le afi. Pei tai o le tangi alo au i leo le tausanga taluai. Na whaamao ni ai el whaamsinonga mō lianga ona tau ainga. I whaamamonga leo, o seunga malo ake uele sa wha o lima i alo au, matua ia le umio se au penga matautia o le maa. O Justina Moina na tua ia le wha o manua i malama sio o fale ula. Matike au uele na tua ia i le te eia i o mea tu teu e ta itolu se lauta la e lua, ma afianga o la autoto e whata i lua se lauta la, ma le no fō unga e tasi se lau lima sfultala o mea tō tino umalo au ke neti sio. Matua ia i fo i lona wha o lima i alo au i le aso lavalea na tupu ai le FSS ya inga i le vao ia tau ainga le aso whao Juni lua o lua wha. O le tangi le na alo au e tolu aso na whaiai aso sultasi, sfultolu, ma le aso sfulu ono te se malua o lua wha.
Aina whaato a maua le whai unga sefulu tolu I tūlau. A le whaamasino, Judge Schuster, I le aso lua valo apiri la lua o lua lima. Ua toe tolo atu le aso lula le vai aso fau, tau manga mo le whaasalanga, a le whaamasinonga whaasanga ile ainga o ta ua ilunga, o lo tūla I aile tamaita ilo ia le fionga unasa I uni Sapolu. Peitai, e ese mai le mata upu lea, ai ua whaamawina I nei, I le whaamasinonga whaaitu malo, le tangi, a le ainga lea whaasanga I alo au keneti sio. Lea ua whaatulanga mai el whaamsino Judge Talasa atoa sa anga, e whaia le masino me lua o lua ono. Whaaftai I le tapo inga whaaftai te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga I nei fo I tūlama le nei aso, tātou tue whailoa I le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.